Thi tu le ngai thatu zong zong te in Zavai Mizoram Journal chuan chi bai kan bu ka chu voin hi August ninga ni nia voin lama chanchin thar langsa zol then khat kan thlir thuak don ani Damcherra lamin Kanhmun nena in kalpona lei an dang in biak na nei tum me kani voin chu hnu lam atang khan Damcherra lam hian lei chu an dang ping chana he chanchin bua sai lai thleng hian lei hi an la dang ping ni in Kanhmun VCP chuan a soi Damcherra lamin lei an dan pin na chan hi Assam nena kan buaina lam wang ni lovin an thlai thak te le sum dona bungro dang te Mizoram lama zalen zo ka zor an dua Mizoram lampo Damcherra lama zalen taka kai phea sum dona le thil tul danga in kalpo an du ni heti la hian Mizoram lama COVID-19 awangin SOP khau taka ken ko la ni in Mizoram lama ron kai phei tu te chu COVID-19 pass an lak ma sakangai thina hei hi ti to pan nge ta ni Damcherra khotlang hruai tu te hian an khotlang hruai tu te nen soiho tumin an in ruam man mek ni in thu don ani ramri buaina wanga Mizoram le Assam ayo te chu voin chuma dar song pakhat khan aizol club an in beta a ramria buaina chin felna tur thu chu in trom joint statement chu Mizoram le Assam ayo pani ten voin khan aizol club aizola an ziak Mizoram ayo in Home Minister Pulal Cham Lena le Home Secretary Pu Vanlal ngai sakaten ming an ziaka Assam ayo in Border Protection and Development Minister Pu Atul Bora le Border Protection and Development Secretary Pu GD Chipati ten ming an ziak ve bok thu chua in trom an siam chu hetiang he ni pakhat na Ministry of Home Affairs Government of India Mizoram Chief Minister le Assam Chief Minister ten ramri buaina chin fel ani theina tura ma an lak mek chu Mizoram Sarkar le Assam Sarkar chuan tha atia state pani te chuan ramri thula boruak ralmuang a om thuai tha ti in ramri chungchanga in remna tluan tling a om theinan thu in chu lai te chu dokan kila soiho ni se an ti ani pani na Mizoram Sarkar ayo te chuan July ni somni puruk sang ni somni pakhat thil thenga nunna chan an am chu poi an ti hlia he thil thenga hliam tuar ta po an dam that thuaina turin du sangna an hlan bok pathumna state pani te chuan ramri hruala remna le muanna awm theinan hmalak an rem tia remna le muanna awm theina tura central sarkar in veng tu sipai aron da lut tur po rem an ti ve ve ani boruak thatak awm theinan tun hnaya state pani te an in ti buaina hmuna state pani te chuan state police le forest lam na thok tu te chu da bel emo patrolling ti tur emo helai hmuna in beng bel tur emo mala tura in tirlu lo ni se an ti ve ve a he in remna hian Mizoram le Assam ten ramri an in trawna hun Karimganj district Hailakandi district Kachar district Mami district le Kolosip district ka ramri hrul te a huam ani palina Mizoram le Assam Sarkar ayo te chuan an state pani huam chung a bik takin ramri hrula remna le muanna awm theina tura malak le thei top chu an rem ti tlam bawk ani khami chin kha joint statement state pani ayo tena an ti chuat chu ani Assam road blockage hi thil chetak thleng lova an hon thuai kan be sia chutiang po in central sarkarin nitin report kan perenga ka thum te hanral se kong om turangai la nima sela Assamin an du ber ero vaireng te otostana Mizoram police post nukir kha anno reng tur kania Mizoramin arem tidon silawa chuwangin Mizo mi puite po highway blockage an ti poa tur sam thei tura in bo se angai ni ti in pulal min mo chuango chief secretary chuan soi voin chama da som khan Mizo Fed LPG truck phur pari chuan Tripura tagin aizol alo thleng Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Director
ram din liani mizo fed chairman pu ke laldong lian le official langten Aizawl Municipal Corporation Office kot thuang puya an lo dong songa supply director hi P Ramdin liani chuan mipuiten har sana an to lo nana thanem ngai taka hun le tha mang supply minister Kailarin lian le mizo fed nena lom thu asoi truck khaltu te in peng na chu fakom ti in hun har sa takara Mizoram anon thleng te chu mipuite rong bol tu an ni ti na soi supply minister pu Kailarin na ayo in private secretary pu ke zoram mona chuan driver ta hena lom thu soina thil pek a hlan bok avoi khanna tan Mizoram chuan Tripura tain LPG alulu tanta a LPG hi Basilghat bottling plant Tripura tanga phurlu ni voina lo thleng truck pali te hian LPG bur sangkha zani somni pali vel aron phur thlenga anni baka hian truck pakha chu khol lam har sana wangin Mizoram alu thei hri lo voina LPG phurthlan hi Mizo feta truck pani load pani dania Zothan gas agency a truck load khat biakungi gas agency a truck load khat a insem tura ruam man ani alo thleng tur truck pakhat hi suak chunga gas agency na changthungang voin vek hian Mizoram police gas agency M&B Indian gas agency khatla le Southern gas service lunglei truck te chuan Basilghat bottling plant Tripura an pan bok voina Assam le Mizoram sarkar thunei tu te in biangna Mizoram lut tur ni tin mamo phur te chu Assamin an dan chu soilan ni lo ma se an ron chhuwa don ni in mi then khat chuan an soya hei hi sarkar lama thunei tu then khat puin an soi ama ero chu he thu bua sai lai thleng hian vaireng te police check gate paltangin ni tin mamo bungrua phur ala ron lut lo heti lai hian mi then khat chuan bungrua phur motor te hi vaireng te kaltangin alo tan to angin an soi hei ero adik lo ani ama ero chu vai ho thu soi tam zawk hi rin tlak lo ni in alo lut ngei ani ti kan fia proof thei huna chiang kuang takin kan ron puang zarang ole viewer te hne na ngen na hanzep ve leila kan channel mina subscribe sak lo te khan subscribe ti kha min lo me sak ve ngei turin kan han ngen chewa chumi hnuah notification bell kha in hmen lenga ola inda don nia tin viewer te hne na ngen du hanzep bel le lokela kan video le kan channel te hi min lo share dar sak zel turin kan ngen chewa in omna group sang sanga le in thian te in ngam tlak te hne na po he kan channel hi a link min lo share dar sak zel turin kan han ngen bok chu ani